M23 igeze muri kilometero zirindwi hagati y'eshanu na zirindwi ku kibuga cy'indege cya Kavumu, sibyo? Ku nshuro ya mbere twabwiraga nka 10-15 kuko bari Kabamba ni hafi ya Katana niho kuva aho ngaho ujya kuri Kavumu ari ibirometero nka 13 na 5. Yego, ariko ni hafi of course. Yego. Muri iyo ntera ngufi gutyo begera Kavumu, panike ni nyinshi. Kavumu niho hari izi ndege za Sukhoi 25 bari kuvuga. Izitari Igoma, kuko ngira ngo Igoma wahabonye ko M23 hariyo yahafatiye. Hariyo yahasanze, maybe ibisasu byayirashe ihaparitse, bateganyaga ko ishobora kuhagurukira, ariko M23 itangira kuhabombarda indege itarahahaguruka. Yego. Irindi hafata. Kongo ivugwamo Sukhoi hagati y'9 na 12. Kongo yose. Ariko inyinshi ziri Nord Kivu na Sud Kivu. Inyinshi byanze bikunze bijyanye nuko Nord Kivu ahantu hari strategique M23 yahigaruriye, inyinshi ubwo twazitekereza Ikavumu. Kuko izimaze n'iminsi zirwana niho wazitekereza. Muri support zabashije kwinjira zivuye Burundi, South Africa n'ahandi, wabitekereza Ikavumu n'ubundi. Kuko kuva indege birashoboka cyane ko zava mu Burundi cyangwa se zava Lubumbashi, zava handi Ikavumu zikahagera. Ni ahantu badashaka gutakaza. Mu buryo bwa gisirikare byoroshye ko nakiyo ndege yahagurukijwe. Aka kanya tuvugana ibihumbi by'amatoni y'ibiribwa byuzuye ubwato burimo kogoga inyanja z'isi bugana mu bihugu bitandukanye. Nguko uko Gasharu General Trading Limited ishyira ibyo kurya ku meza yacu. Kompanyi ikorera mu mujyi wa Kigali, izobereye cyane mu byo gutumiza ibyo kurya mu mahanga, cyane salsa tomato paste ziva mu Butaliyani, umuceri uva mu Buhindi, Pasco tomato paste ziva mu Misiri n'ibindi. Niba uri umucuruzi, kurangurira ibyo kurya muri Gasharu General Trading Limited nicyo cyemezo kiruta ibindi ushobora gufata uyu munsi. Batanga facture ya IBM yuzuye ihwanye n'amafaranga wishyuye. Bakorera mu mujyi muri Centenary House, ariko bakagira ububiko bunini ku Muhima hafi y'urusengero rw'Abadivaniste. Hamagara 07 88 30 cyangwa Turagarutse kugira ngo dufatanye kuganira ku makuru ahari, kandi namwe turabashimira kuba mukurikira ibyo tuba twabateguriye tukabibagezaho. Nitwa Jean de Dieu Ntakirutimana, ndi kumwe na Yves n'ubundi kugira ngo dukore iyo mission yacu hano. Yves urakomeye? Meze neza cyane. Nanjye meze neza nta kibazo, kandi ubwo nibyo tunifuriza abakurikira nkuye mu ruge Yves official. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo muri Sud Kivu imirwano irakomeje hagati ya M23 ndetse na FARDC nabo bafatanya, aho twahoze tubabwira ko mu gace ka Kabamba, za Katana, Iwusi, hose ni muri za Karehe rero amakuru avayo hatangazwa na Lawrence Kanyuka, umuvugizi mu bya politiki wa M23, yanditse mu kanya gashize gato cyane mbere yuko tuza kuri ahangaha kuri set cyangwa se tuza mu kiganiro. Mu Gifaransa aravuga ati nous informons le public qu'un avion de combat Sukhoi 25 des FARDC a largué des bombes sur des zones densément peuplées de Calais ce jeudi 14 février 2025, causa la mort de 10 personnes, blessées 25 autres et détruit plusieurs maisons de civils ainsi que l'hôpital général de Calais. Turamenyesha ko indege y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 y'ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo yasutse ibibombe cyangwa ibisasu ahantu hatuwe cyane muri Karehe uyu munsi tariki 14 z'ukwezi kwa 2025. Abantu 10 bahita bahagwa, 25 barakomereka, ndetse inzu nyinshi z'abaturage b'abasivili zirasenyuka, ndetse n'ibitaro Hopital General Sugusi ibitaro bikuru bya Karehe. Ni ibyanditswe na Lawrence Kanyuka, nabonye n'amashusho ibintu bimeze nabi, bavuga ko ara y'ibyo ngibyo
ntabasha kuverifiya, nibwira ko nayivu utabashije kuverifiya ngo umenye ngo iyi foto koko niko byagenze. kimwe mu bintu bihari hariya nari nanabivuze mu biganiro bibanza ko abantu bakwiriye kuba bitega intambara ikomeye cyane mu marembo ya Bukavu. Iyo urebye kilometero zaburaga kugira ngo ingabo za M23 zinjire ahantu hari ki, ubwo ndavuga mu kibuga cy'indege cya Kavumu, ukareba intera iri hagati ya Kavumu na Bukavu, uhita ubona ko biba abanyabukavu bibe Kinshasa bose baratekereza entrée ya M23 muri Bukavu. Kare twaraha kuri kamera hari M23 igeze muri kilometero zirindwi, hagati y'eshanu na zirindwi ku kibuga cy'indege cya Kavumu, sibyo? Ku nshuro mbere twabwiraga nka 10-15 kuko bari Kabamba ni hafi ya Katana niho kuva aho ngaho ujya kuri Kavumu ari ibirometero 13-15. Yego, ariko ni hafi of course. Yego. Muri iyo ntera ngufi gutyo begera Kavumu, panike ni nyinshi. Kavumu niho hari izi ndege za Sukhoi 25 bari kuvuga. Izitari Igoma, kuko ngira ngo Igoma wahabonye ko M23 hariyo yahafatiye. Hariyo yahasanze, maybe ibisasu byayirashe ihaparitse, bateganyaga ko ishobora kuhagurukira, ariko M23 itangira kuhabombarda indege itarahahaguruka. Yego. Iyindi hafata. Kongo ivugwamo Sukhoi hagati y'9 na 12. Kongo yose. Ariko inyinshi ziri Nord Kivu na Sud Kivu. Inyinshi byanze bikunze bijyanye nuko Nord Kivu ahantu hari strategique M23 yahigaruriye, inyinshi ubwo twazitekereza ikavumu. Kuko izimaze n'iminsi zirwana niho wazitekereza. Muri support zabashije kwinjira zivuye Burundi, South Africa n'ahandi, wabitekereza ikavumu n'ubundi. Kuko kuva indege birashoboka cyane ko zava mu Burundi cyangwa se zava i Lubumbashi, zava handi ikavumu zikahagera. Ni ahantu badashaka gutakaza. Mu buryo bwa gisirikare byoroshye ko nakiyo ndege yahagurukijwe bajya kureba ko barasa M23 bayibuze ku swate, barajya kurasa hifite imbaraga muhiri guturuka aho nayiva n'umusada cyangwa kujya kuyitangira. Bikaba bitagenze neza. Kutagenda neza bishobora gushingira ku bintu byinshi. Bishobora gushingira ku kirere kitameze neza. Bamaze iminsi bashinja M23 ko ifite ikoranabuhanga rishobora kwambeta imigendekere y'indege. Abantu bakaba bakibeshya. Bishobora gushingira ku ba pilote batametiriza neza ikirere. Hari kare wahoza biteramo urwenya ngo iyabaga byashobokaga ko hariya indege z'intambara zitwarwa n'abawazalendo. Kubera ko abawazalendo bazitere nyine bo barwanira iwabo. Ntibyagutungura umusirikare ubutwaye ziriya ndege, ruba ari uw'Kinshasa, ari umukino uri kwitekerereza uburyo no mu tubyiniro tw'iwabo Ndomboro ya Soro yabuze abayiceza, akaba ari aho natera atayiza atanayumva. Icyo nacyo cyashoboka, abantu batagira ngo ndi guseka mu bikomeye ko byaterwa no kuba abayitwaye batametiriza ikibuga cyangwa se ahantu. Hashobora kubaho impamvu nyinshi. Hari ikindi kintu rero ahubwo abo kuri M23 bashinja b'Kinshasa kiri no kugora M23 cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Katyusha n'izindi ntwaro z'aba FARDC na coalition zabo zipositioninze mu baturage. Ku rwego M23 kubasubiza nimba bayirasheho biri kwigora cyane. Nyine ngo iragorwa no kurasa ahantu hari abaturage. Ibyo byanashoboka ko indege ku precisa niba na M23 mu buryo iri kuza wenda aho yari igeze barashe, uraza kumfasha kwa precisa neza, hari hegire n'abaturage bishobora guhurirana n'abaturage. Ariko umuntu akibaza kuki habaye kurasa ahantu hatandukanye bikozwe n'iyo ndege. Nabyo bikaba ikibazo cyo ntafite igisubiza aka kanya. Ibi navuga ngo tubonye none biraza kuba biki, kuko nakubwiye ngo kugwa kwa Bukavu ni Bukavu nifatwa. Biraza kuba ari ikindi kintu kuri Kinshasa. Kinshasa imeze nkaho yasezeranyije riposte rigureze mu gihe itegereje ibisubizo bya diplomasi.
ibya diplomasi ubona ko bimwe birakererwa biragenda gake ariko nta n'icyizere cy'uko bigomba kubahira ku kigero c'100%. ubwo rero iby'urugamba aho biraza kuba byanze kandi igitutu kiraza kwita kiba cyinshi cyane kuri Kinshasa by'umwihariko kuri Tshisekedi. Ibi tubonye biri hariya ni bike rwose sinkubeshye, turaza kubona byinshi, turabona izindi ndege, turabona abapfa, biriya twabonye Goma hariya bishobora kuza kwisubiramo mu buryo bwenda kungana. Ubwo niba turi kuvuga ku bijyanye n'urugamba kugira ngo tujye no ku zindi ngingo, no muri Lubero muri Kivu y'Amajyaruguru ni agace kari ruguru rwose, navuga ngo ni no ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Ubugande, ruguru iyo ngiyo ugana za Butembo hafi ya pariki ya Virunga, urenze za Kanyabayonga ugana Beni, ndetse uri gusatira Ituri ni ruguru rwose ku kiyaga cya Edouard, ntabwo ari hafi y'u Rwanda cyangwa y'umupaka w'u Rwanda, si hafi ya Goma. Naho ngo mu gihe cy'iminsi 3 yikurikiranya naho birakomeye, urugamba navuga ko ngo rwabyutse, hari amazi iminsi hatarwanirwa, ariko mu gihe cy'iminsi 3 yikurikiranyije naho bari kuharwanira. Hanyuma hari conference ku mutekano, bayita conference de la sécurité, conférence sur la sécurité et la politique. Ni inama iba buri mwaka ikabera i Munich, aho ibihugu binyuranye bitumirwa, ntabwo ari bose bajyayo. Hanyuma rero n'uyu mwaka igomba kuba kandi ikaba muri uku kwezi turimo. Abonye Tina Salama ni umuvugizi wa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga ko ngo perezida w'icyo gihugu yatumiwe muri iyo nama ngo y'ingenzi cyane ku bijyanye na politiki n'umutekano mpuzamahanga. Ibihugu bigera nko muri 70 hariya biraganira ku bibazo by'umutekano, byaba iby'ubu ndetse n'iby'ahazaza. Perezida Tshisekedi rero nabonye abo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko abumva cyangwa se abuvuga rumwe n'ubutegetsi babyishimiye kuba yatumiwe muri iyi nama. Bavuga bati ashobora kuba ari opportunity yo kugira ibyagaragaza kandi bibangamiye igihugu akaba yakumvuka. Ni inama Yves umuntu yavuga ko hari icyo ishobora gufasha, ariko siri ku ruhe rwego ubundi. Ni inama ikomeye, inama ikomeye rwose. Iyi Munich Security Conference MSC inama ikomeye, inama ikomeye. Buriya ntujye uburyo Putin yiyemera agasuzugura mu burengerazuba bw'isi, inama zimwe na zimwe akaba atanazijyamo, ndetse n'ubu bamushyiriyeho impapuro zo kumuta muri yombi. Iyi nama uzi ko iri mu nama yagiye kumurikiramo impungenge yari afite kuri Ukraine. Irakomeye, inama ikomeye byonyine. Nanone inama iza guhuriramo abakuru b'ibihugu bagera kuri 70, aba ari inama ikomeye kugira ngo ubibone. Uzi ko Zelensky iyo yateguye afashijwe na Amerika n'abandi yabereye mu Busuwisi, ntabo yigeze abona abakuru b'ibihugu bangana gutyo. Irakomeye, kubikomeye. Igisigaye no kuvuga ngo ahubwo kubikomeye abantu bose yabafasha kimwe. Oya, nakubwiye ngo aba banyaburayi n'abantu bareba inyungu zabo, no kuba uyu munsi ubona nyine aho bahagaze muri iyi ntambara hataramenyekana neza, baracyabalansa inyungu, baracyafite uko bareba ibintu, baracyafite uko bavuga ati none se ibi byatwungura kurusha ibi, byatwungura kurusha ibi. Iby'ukuri ntacyo bibabwiye namba. Igisigaye rero Tshisekedi kujya hariya ntabwo mbona ikishobora kumufasha ari imbwirwaruhame zivuga ngo turarengana, Goma yarafashwe, Bukavu tombe. Ntabwo ari cyo rwose mbona cyazamufasha hariya, niba adafite timu ya lobbying ifite ubushobozi bwo gufata icyari umweri kakigira umukara, kaba afite amabahasha nk'aya Mansamus agiye mu rugendo rw'imanka, izamupfira ubusa. Kandi igihe navuga ngo nta gihe afite, kuko igihe ntabwo kiri ku ruhande rwe, niko kuri. Igihe ntabwo kiri ku ruhande rwe, igihe kiri kwihuta cyane ku rwego Tshisekedi
iriya nama nitagira ikimubyarira n'inkeya zizaba zisigaye zagira icyo zimufasha. navuga ngo iyi ni inyungu afite cyane yo kuba afite uyu mugore uzi kuvuga cyane afite mu bubanyi n'amahanga, umugore Kaykwamba Wagner buriya ise ni Umudage, ni n'umuntu uherukayo, ndetse ukibuka ko Abadage muri 2012 babaye abantu ba mbere bo n'Abahorande bafatiye u Rwanda ibihano. N'ejo bundi kubera iyo tushe ya Kaykwamba babaye aba mbere bamenasa kurufatira ibihano. Ngira ngo bibuka ko bahise bapostponinga inama yiga kuri deal bari bafitanye n'u Rwanda muri uku kwezi kwa kabiri. Ibi ni ibintu by'ibanze wavuga abikinshasa baheraho deja kuba bafite iyo pio nziza yitwa Kaykwamba, ariko ntabwo bihagije kuko nubwo inama ibera mu Budage ntabwo Abadage ari bo bonyine bayifitemo ijambo. Ariko uko byongera nyine izo condemnations, turanenga turavuga nijwi kandi Tshisekedi n'ibyo bintu biri mu byo akeneye, ariko ntibihagije kuri we. Tshisekedi akeneye ikintu gituma ibintu ni bibiri: M23 isubira inyuma, batayirashe numva yaba ari na option nziza kuba yasubira inyuma itarashweho. Iyi kababwira iti nsubira inyuma, kandi ibyo simbibona none aho gutyo gusa, birashoboka ko aganiriye nayo. Ibyo bidashoboka akeneye ikintu cyatuma ayirasaho ikagenda kuko itinya umuriro, nabwo igasubira inyuma. Ntabwo byaba bikemuye ikibazo burundu, ariko by'akanya gato yababonye ubuhumekero. Ibyo nabyo simbona babaza kubimuperimeta. Aba rero prediction zanjye ni ebyiri. Harimo kuba bakondana u Rwanda mu buryo bw'imvugo, simvuze ibihano, sibyo? Harimo no kugenda akatungurwa nuko bamubwiye batari ko waganiriye na M23 ko ntacyo bihombye, ko niyo waba umutusharira kutica waganiriye nayo. Ibyo bintu bibiri harimo kimwe azavana hariya. Ariko hagati aho nabonye hari umuririmbyi w'umunyekongo Delphin Katembo bari bamuzi nka Idengo wa mukanya rwose mbere yuko tuza mu kiganiro nabonye amashusho yasakara bavuga ko yishwe. Ni inkuru yabaye nk'incamugongo, reka mvuge gutyo, cyane cyane mu banyegoma mu banyekongo bamukundaga. Wari umuzi? Ndamuzi, reka ndamuzi. Buriya ngewe abahanzi baririmba politike ntabamba ntakurikira imiziki yabo ni bake. Abi ba Piken Jaffa Koli buriya nko mu baregemeni ushobora kuba nzi indirimbo ze nyinshi. Harimo ba Bobby Wine, Freedom, bantu nk'aba Mukombozi Burundi benshi mba mbumva. Kimwe n'abashobora kwandika ntuze Dinko we muzi nko guhera mu myaka 4 ishize. N'umwana utabyumva gutyo utagira ngo arakuze. Mutoyi. N'umwana muza arakana nkuko kwa Savio rwose cyangwa munsi ya Savio. Akaba umuntu ufite indirimbo nyinshi za politike. Ni umuntu rero uri controversial cyane. Dinko uriya yarafashwe yakundaga kurimba indirimbo zinenga abategetsi nkuko kwa babo muri Tanzania ba Wine na mwita Mitego. Nayo wa Mitego. Kundaga kuririmba indirimbo zinenga abategetsi. Akabikora mu buryo bw'ubusazi mbyite gutyo, nyina bivuga mu mazina. Ku rwego hari iyo yarahirutse gukorera Tshisekedi yitwa Zoba. Nundi Zoba niringana ni nko kuvuga ngo ikicucu kigorye. Mu minsi imbere gato y'amatora nabwo yakoze indirimbo yakundaga gukorera ibikorwa by'umuziki muri Beni, naho yakundaga kujya mbyite kugumura rubanda. Ariko avuka Igoma ni n'uw'Igoma. Nuko azwi Beni kurusha azwi muri Kongo hose cyane na za Kinshasa, ariko ibikorwa by'umuziki bizwi muri Beni cyane. Yego. Noneho araregwa arafungwa akatirwa imyaka 10. Mu bihe by'amatora Tshisekedi aje kwiyamamaza hari yasanga abantu bamushaka ni benshi, sibyo? Arafungurwa. Amaze gufungurwa seri yakati imyaka 10 agera hanze akomeza ibikorwa by'umuziki.
ejo bundi mu kwezi kwa mbere ubwo iriya gereza nkuru y'Igoma bayita mu Nzenze barayisitominze hasohokamo abafungwa benshi, nawe yari muri abo bafungwa basohotse. Muri uko gusohoka rwose aragenda araryoherwa, ubu yarimo yikorera imiziki, indirimbo ze zasohokaga. Nahoze nsura shene ya YouTube, ubundi sinzi igituma mu mvugo bamwita Idengo, we ni Idenko. Delika yari amaze kuva yafungurwa, uzi indirimbo yari amaze gusohora. Yamaze gusohora indirimbo ziri 1 2 3 4 5 6 7. Kugira ngo ko yari umukozi cyane. N'izo ndirimbo wumvishe n'amazina aba azita uhita wumva ngo ni muntu ki. Yahereye kuyitwa Pole Pole ndiyo mwendo mu minsi 11 ishize. Arangije yakurikizaho yitwa President Zoba. Ugiyo niyo yatuye Tshisekedi yavugaga ko ari president w'ikigoryi. Arangije avuga ngo on ne libère pas un peuple, nta muturage bajya bahubwigenge. Arakomeza ngo uzalendo business officiel, ko ibi by'ubuzalendo ari ubucuruzi nk'ubundi. Patriotisme yahindutse ubucuruzi. Akora yitwa Uvilge, byo sinzi icyo bivuze. Ejo indirimbo yari taruzuza umunsi ubu turi kuri kamera, yari maze amasaha 23, bayita Bondoki za Kwetu. Niyo yaramaze wacu. Bivugwa ko yarashwe mu gihe yari arimo arafata amashusho y'indirimbo inenga ifatwa rya Goma, bikozwe n'umutwe wa M23. Yego. Nukuvuga nabyo ntiyarabishyigikiye, utumva tukaga Tshisekedi amwita Zoba, ugire ngo yarashyigikiye ku ifatwa rya Goma, nubwo ryo ryatumye afungurwa. Abantu byumve neza, simvuze ko ari M23 yamurashe, yapfuye yarashwe, ndetse umurambo we banawutanzira. Yego. Hari benshi bamurasa mu ndirimbo ze mirongo, koze indirimbo nyinshi, harimo nyinshi zabangamiye ubutegetsi bwa Tshisekedi. Abantu ku ruhande rwa Tshisekedi byashoboka ko nabo ubwabo bamwica. Goma ni umujyi urimo amabandi, uracyarimo nubwo M23 yahafashe ivuga kubica, ntabwo wambwira ngo yabica icyumweru kimwe cyangwa 2 ihamaranye. Harimo abantu benshi bitwaje intwaro, harimo abawazalendo, aba FDLR, aba FARDC bazibitsaho, harimo n'abasanzwe bazitunze b'amabandi. Abo banamwica weda ku mpamvu z'ibikorwa bye cyangwa ku mpamvu z'ubujura cyangwa ubundi bugizi bwa nabi. Na M23 ariko yamwica. Iyo ndirimbo yakoraga nibanenga, bashobora kuvuga bati mu gihe undi muri politike hari ukuntu uvuga uti aba bantu bashobora kugumura abandi, reka tubakubite cyangwa tubagire gutya kugira bibera abandi isomo hatazagira ubigana. Ibyo bikaba byandabizi ko nk'umuntu wo muri M23 ahita kuvuga ati twebwe ibyo ntibyashoboka, ntibyagira gutya. Ariko na Amerika yifata nk'urugero rwiza rwa demokarasi, kwigizayo abantu b'ibitekerezo bitandukanye barabikora, sibyo? Putin arabikora. Hari ubwo se hari aho batabikora ku isi, batigizayo umuntu wizanisha ya ndongo ushobora kugumura rubanda? Simbizi. Nabo babikora, nta gitangaza kirimo. Simvuze ngo babikoze. Muri make uburyo yarameze, imyitwarire ye, composition ye yatumaga yagira abanzi benshi. Nyine abarota kumwica bari benshi. Sibyo? Kanze mbashakire nk'indirimbo y'imbumvisha gato, ngenda mpunga bya bindi bya YouTube bizana amahane. Kwanze reka mbumvishe President Zoba. Sibyo se? Ni moja bro, sote ni wananchi, pesa ifanye maisha bro. L'argent n'a jamais fait la vie, oh, l'argent est fait par la vie. L'argent n'a jamais fait la vie, oh. Nguwo Idengo
dore izitwa bunduki za kwetu. Hapa Goma mnajiita M23. Beni nyinyi ma ADF. Ituri kode kondo nyie. Politique d'occupation tutsi. Idengo. Iyo niyo yita bunduki za kwetu yari maze umunsi umwe. mfisemo avuga ngo wagira ngo M23 imeze nka ADF. Aha ngo igoma kugira politique d'occupation. ni M23 akavuga kandi gace ben ADF niki ati ni politique za occupation de tutsi. No kuvuga ngo nta byari bigoye ko n'umuhanzi nyine wavuga ngo ntaho yarahenga wabyihebeye ariko waremye abanzi benshi kubera tusheye. Kuba ari umuhanzi cyo koza namwifuriza iruhuko ridashira, upfuye wese mba mbabaye, ariko ku muhanzi ho nyine mba ari uburyo abahanzi bakunda. Ariko nanone nkavuga ngo ntabwo bamwe babyita ubutwara abandi babyita ibindi. Situation yari hari ntabwo mbona yemwemereraga message ari gukora. Uri kumva mu gihe cy'ibyumweru bingahe avuye gereza, indirimbo ituka Tshisekedi Zoba, indirimbo ituka M23, indirimbo igira iki, bimeze nko gukinisha intare n'ingwe icyarimwe. B'abasirikare 14 ba Afrika y'Epfo baguye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'icyo gihugu, bakaza imirambo yabo ikaza kunyuzwa mu Rwanda ikajya mu Bugande. Ntabwo yahise igenda directly muri Afrika y'Epfo, ariko uyu munsi n'abanyamashusho rwose avuga ko bamaze iyo mirambo yamaze kugera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikaba igomba gushyikirizwa ngo imiryango yayo uyu munsi. Nuko nguko bimeze rero. Ive ariko umuntu yatekereza ko kubera iki baba baratinze muri Uganda kongera baratinze. Hari impamvu nyinshi zatuma batinda. Bashobora gutinzwa, ntabwo Afrika y'Epfo ibuze indege kwita yaba kuri Bugande denkungu bose bete bagera hepfo. Ugutinda kwabo nshobora kubitekerezamo ibintu bitandukanye, kuba wenda imirambi Gomitari yaritaweho bakababanza kuyitaho i Bugande, ariko nabyo simbona bifatiye minsi yose ingana gutyo. Ikirime yini ntekereza nuko bari bakeneye ko bakomeza kuvugwa kugira ngo bagrave ikibazo nyine berekane ko ari ikibazo cy'uburemere. Ndakeka ko ubwo bagezeyo nabonye SNDF itangaza ko bahageze, stili n'ubundi igihe cyo kubashyingura n'ibindi biraza kongera amagambo menshi no kuremereza kugira ngo ikibazo kigire ampleur cyane. Niko mbibona kurenza kuvuga ngo n'uburyo bwo kubagezayo bwagoranye. Indege imwe yari ihagije kandi Uganda ntiyayibima. Ntabwo nabo bayiburiva muri Afrika y'Epfo ikaza mu buryo buri direct igafata bari abantu ikayita ibatwara. Abadepite bo mu nteko ishinga amategeko mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi mu buryo bw'ubwiganze uyu munsi batoye icyemezo resolution navuga ngo yamagana se cyangwa se ishinja u Rwanda cyangwa yamagana u Rwanda ibikorwa biti bya gisirikare by'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyaburayi la majorité bavuga yuko nyine 23 ishyigikiwe 100% n'u Rwanda. Mu bagombaga gutora 495 443 batoye bamagana ibyo bita uruhare rw'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bwa gisirikare. 4 batora batabyamagana cyangwa se ubwo bahakana ko ibyo bikorwa bya gisirikare bihari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'u Rwanda. Hanyuma 48 baba barifata. Hanyuma ibingibi nubwo bimeze gutya ariko c'est juste une résolution, ni umwanzuro gusa icyo ubona Repubulika ya Demokarasi yifuza cyo kuba hashyirwaho ibihano biturutse kuri iyo condamnation cyafata undi mwanya. Yego bibaye ngombwa ko gutora ni kimwe kandi urabona ko abatoye ni benshi cyane mu badepite magana. Yego abatarenga 50 nibo batatoye bemera ibyo, barimo 50 bifashe n'abandi batagera kuri 5 bavuze bati turabyanze. Rero ni ikintu gikomeye kuko bamwe muri bo nabanye bagera nko kuri 3 cyangwa 4 bo baranasaba ko u Rwanda rwafatirwa ibihano.
icyiza gihari ni uko u Rwanda ubona rubizi neza ko ibyo byashoboka kandi rwabyiteguye. Ibihano bya Union Européenne ku Rwanda ariko nkabona yikwiriye kubyitondamo cyane. Nibyo hari ibyo ifasha mu Rwanda, hari diro bafitanye z'amabuye y'agaciro, ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, sibyo? ni nabwo bari kwibandaho cyane bati uhagarike ibintu. Tshisekedi nawe yari yasabye ko bahagarika mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize. Ibyo bihagaze ngiye sinkubesheje umuntu ucuruza igicuruzwa kitabora, ntabwo amabuye y'agaciro ari intoryi, niba u Rwanda koko ruyafite ahagije baretse kuyagura, ayo ngo yarahari n'undi azagurishwa. Aho simpabona ikibazo rwose. Ahubwo nkibaza igihe ibyo byarakaza u Rwanda, uruvuga uti twe twarayabariye. Ku Rwanda narwo mbizi ko muri Cabo Delgado muri Mozambique mu nyungu ruharanira hariya, cyangwa se mu nyungu zigerwaho, ndeke kuvuga ruharanira, ibyo rukora mu musaruro uvamo ko Union Européenne nayo iri mu babyungukiramo, yanahateraga inkunga. U Rwanda rwababwira ruti turitahiye, Union Européenne n'Abafaransa bazishima. Kandi nta hantu uyu munsi u Rwanda noneho runafite izindi menace. Noze mbona ikinyamakuru cyitwa Rushyashya cyane mu Rwanda cyandika ko hari amaposa afite gahunda yo gutangira guteza ingabo z'u Rwanda ibibazo hariya, sibyo? Ndetse ngo n'ibindi zagiye zivugwaho yarabifitemo uruhare. U Rwanda rubishyize ku munzani rukavuga rutoke reka twitahire noneho. Niyo mpamvu mbona Union Européenne ishobora kubigendamo gake ndetse bikarangira idafatiye u Rwanda ibihano. Ariko niyo yabifata ndabona u Rwanda rusa nk'urwabyiteguye. Nkurikije ibyemezo mbona bihari, nkurikije imvugo z'abayobozi zihari, u Rwanda ntabwo byarutungura. nuko nk'uko bimeze rero. Hanyuma ku mbuga nkoranyammakuru by'umwihariko X, hamwe mu ho tuvoma amakuru, ariko tubanza tukaverifiya ni bande bayashyizeho, ibyo dushoboye tukareba, ariko kandi hakaba n'ibyo tudafite ubwo bushobozi ariko tukavuga ngo nyine birahari. Abonye hari accounts ndetse bamwe na bamwe mu batangazamakuru banavuga bati ikibuga cya kare cya Kavumu ngo cyari kirinzwe rwose ngo na basirikare benshi, amabatayo y'abarundi, ariko ngo harango habayeho gukozanyaho nabo bahanganye ngo byari ibicika. M23 yatangiye kukigeraho. Amakuru nabonye rwose ngo hari ibikomeye byahabereye hari hafi aho. Ibi byose nibyo umuntu, niyo mpamvu umuntu navuga ngo ive ntitwabitinda kuko ntabwo twabiverifiye, ntabwo nenda. Ariko ubwo n'umwanya tuba dufite wo kubiverifiya kugira ngo tubibahe mu bindi biganiro uko mbibonye aka kanya. Reka tunasoreza aha ngaha, mbashimire mwese mwadukurikiye. Ive nawe ndagushimiye. Wakoze cyane Jado.